Ka jela Meghalaya keladan San Po Arts nem Henry kidang dan New Teli Kishnong hapo katain siang ki bampat yo boarding hapo Riboh district. Kini Kishnong ki gintup Makdo, Muska, Anjong, Markang Duba, Ambudikat, Ampreng, Batnong Thamai, Makdo, pat kini Kishnong ki dan majan berkatain Jagi Road ke jela Assam. Yak nela pentip UMLA bat MDC Kamau Hati Constituency Bak Charles Malngar ubala wandawa na menteri ketnat boarding ke sarkar jila Etimondal banshim ya ki sengjam badai banshim ha ke ba penpoi boarding ha kine Kishnong. Kejinguan jonga matagis ban wan bani lu kerpang yau ba Etimondal badai minister in charge kapau pi kadau kejinguan ni jadi kejingue ini kibangi kendo apa konstitusi kejingue kiba nak pos kapau hakba kumunong nikmat ngadu kapor mengadang longtang UNDC kalau persang ban simkia gini kam nak pos kapau ndrei UI ba kijing duna kibabon hak konstitusi kabangim pala ban pembiang hadu mata jika jinguan jonga kalau kedan agli kiban kongsan jadi kapor kabaningkong kade kejing pembiang ke electricity supply kejinglong irregularity of power supply kani kalau tak sibun ya kinong suksun kini Kishnong kibahajan musning kini Kishnong masenda amroy kamang road lakum no ru kinang kam yo ya electricity kinang kambi ngam bagi lang 100% kibia kidona hi henry kwa ban pen pawi pi hne bagi don Kishnong kum kamang hati area ke Solidan area ke Umtrai area bat ke Siang area ini Kishnong baru akhir ke area ini Kishnong kibamat sisa kijing dan itu IP bagi Kishnong Umtrai ke area Umtrai haga sisni kinyo light lane kinyo electricity tang kumba shi kenta bat akta to kata kemdai kijing ladai sisa kijing ke makra kijing nak mata ki kena school kumno kin kre kot bapli benda ki pen kre ya examination ki jongki padang kijing dum hak pendon kam tung kepor ndai de syarat ini kini kijing makra ka ba kejing jong binam song benda ki tanjung ni kidan pun ba ki beriu ki bertanjang in penon kamsa da ketuka istri mo ka iron da unga se isu por kam isu ila penon kam da ketuk electric iron baneki istri da kalai tenang ta ko i kejing ka ba i kendo hak ba dei bat kinong trai ki furniture nalor kejing kerdu kam kejing kerdu jang isamla ki persang banle de skill development program electricity kam dan si ai kalau jong ki kon samla jong kadong katai de alor kene ga patsko yo minister ban nakaliam ga jong uru mandag sni ulah pam ya kejing sosi kejing sodiau halor kejing yo jikep ba kalong kuni ban nakaliam ga jong ulah ong ban hadir banglami namne nakama jong uni sabut dinno ini kam banwat jingtip ke ai kadang dari malumala ko muciyo tu ipi kadau hi ke bangidon hani nglap persngo yu kadai ke shortage of manpower ke jingduna jong kinong tri ani tu ipi ha siang we lineman ubala yam nadu kesnam arja sipo hadu mendam pada refleksi di mana menteri menteri jadi kam kini kita jing ke makrau ke bangimat di kendo hadu ba ngakum unong nikmat itu ipi ngan lek syukum no ki phone call ki bawan ki begitu ingai ki jing dengan man se ban wan bagi kendo ban kerpat yo minister dak barang kerpat jeri ubah immediately keloi kat bala di ban sim ya kena